Cardo. Nah itu naik bom lagi Cardo video channel. Lagi ke video lo nami tuh kan 10 question nami tuh anak paklang pun 11 practical question nami tuh kan 4 answer nami tuh anak paklang pun dan correct answer tuji nami tuh correct answer mata polik no pulbang correct answer mak dan family dan igno nami tuh mata question correct makan ini video laptop channel. Situation the state part of Assam Pulau Pulau nang itu lantas termata ponika lapen nang itu termata dengan cuma nang itu lang ponika nang itu termata dengan cuma next question the state flower of Assam Pulau Pulau nang itu termata ponika nang cari tahu berpolisi kareku nang itu termata dengan cuma lang ponika the next question the state in the middle of Assam, Pulau Pulau, and itu game Punika, sampai cuma telang Punika. Next question aku langsung mana? The state tree of Assam, Pulau Pulau, dan itu letak mata Punika, Pulau Bangsi, answer nanti kemana yang pencet cuma lang Punika. The next question. Langkosna the state anthem of Assam Pulau Pulau nami itu kemathat yang pencok langkontha the next question langkosna the motto of Assam kuso kolobang dan forok tondo nami itu mata balika nami itu kemathat yang pencok langkontha the next question lapsna next question ke part of sanctuary Pulau Pulau nami itu mata bantha kalau bagi nami itu mata teknik cuma lang bantha the next question lapsna kaji nombor motivated site dikla ini grup nami itu ini grup dikla mata teknik cuma lang bantha. The next question Assam Service Examination represented in which year? Nami itu mata teknik cuma lang bantha pamelajar. The last question according to 2001 literacy rate of Assam Pulau nami itu mata teknik cuma lang bantha. Nami itu pas video lang channel penonton like comment lapen jilpot itu kan share ini video tempat kita bye.